tubahaye ikaze kuri Thousand Hills Empire. Reka tubaye sport updates uyu mugoroba. Reka tuzihere mu Bwongereza. Mu gihugu cy'Ubwongereza ibinyamakuru byacitse ururondogoro kubera ko ubu aho tuvugira aha hari ikibazo gikomeye. Buri muntu wese yakibaza kubera ko ntago byoroshye. Aho ikipe ikomeye nka Liverpool The Cops yatsindwaga match yayo ya FA Cup muri round ya 4 igatsindwa n'ikipe rwose ubona yoroshye. Simbivuga ngo yoroshye mugire ngo ni igisheke, ariko impamvu uvuga ko yoroshye ndagendera ku mibare. Ni igisheke saho ko ari cyagitarya bavunisha ivi bagita ni ikibonobono. Ni ikibonobono. Nyuma yaho Arsenal gayika abonetse indi kipe yigwa mu ntege mu kugayika bayita Liverpool. Ikubitwa n'agakipe ko mu cyiciro ni cya kabiri ni cya gatatu. Ni cya kabiri, ariko ikibabasha kurushaho ntagaruka ari cya kabiri. Ni ikipe ikina muri Championship no ya nyuma ku rutonde rwa Championship. Birababaje. Ni ya nyuma mu mikino 30 imaze gukina. Ikipe ya mbere Leeds ifite amanota 66 muri Championship, ubwo ni icyiciro twakwita icya kabiri cyo mu Bwongereza. Iyi kipe ya Plymouth Argyle ni ya ipe iri ku mwanya wa nyuma wa 24, aho nta n'ikipe yizi inyuma ahubwo zose ziri imbere nk'uko zingana gutyo. Birababaje rero ko iyo kipe yarihereranye Liverpool ikayitsinda igitego kimwe ku busa ikayisezerera muri round ya 4 ya FA Cup. Gusa amakuru nahagazeho avuga ko ako gakipe kashobora kuba gafite umupfumu mushyashya waba ugafasha muri ubwo bunararibonye, kuko ikipe nka Liverpool ntabwo ari ikipe yapfa gutsindwa gutyo gusa hataba n'ibintu bya mawujuju. Ikizo uvuze nuko ari amakuru dahagazeho ko aba bagabo muri ibi bihugu by'Uburayi baba bararenze imyumvire yacu hano muri Afurika. Ntago bo bizerera mu bapfumu nk'uko twebwe umuntu ashobora kwanga kujya gukora imyitozo ngo umupfumu yamubwiye ngo aratsinda igitego. Niyo mpamvu abakinnyi bacu banarangira nabi. Ntago ibyo bintu bikora mu makipe ya hano i Burayi. Bumva ko umupfumu mwiza, gutegura kwiza, ruswa nziza n'imyitozo. Iyo ukajije imyitozo yawe abakinnyi bawe bakagira automatisme, ikipe urayikubita n'indi kaza ukayikubita n'indi ukaza ukayikubita, ku buryo ushobora kurangiza run nk'imikino 49 Arsenal yaranje 2004 udatsinzwe na match n'imwe. Ushatse kuba ko kantu ko kuba yararozwe cyangwa yarahawe ntaho bihuriye gusa Liverpool yakoze ikosa rikomeye, yazanye izana abakinnyi bitwa Banyoni n'Abanyarwanda n'abitwa Amabaya sabaye bakwihera. Nyoni so hari igitaramara yazanye abakinnyi bafite amazina nk'ay'Amanyarwanda ariko nakari gaciyemo Nambaya ni Mabaya hari Mabaya n'umukongomani hari. Okay, muri line-up ya Liverpool tugize icyo tuyivugaho ko niyo kipe nyine turagira icyo tuyivugaho. Umukinnyi wabanzamo wari uhari ni Luis Diaz, akaza Diego Jota. Chiesa we akiva muri Juventus n'undi yaraje ahura n'imvune. Tukagira Javier Yoto yabaye musimbura uhoraho. Joe Gomez azaroko hagize uvunika muri defense. No kuvuga ngo abakinnyi batageze kuri batatu nibo bagakwiye kubanza bo mu ikipe ya mbere abakinnyi 10 muri Liverpool ikinisha. Ba Mohamed Salah nta bari barimo, ba Nunez nta bari barimo, abasanzwe bayiheka muri iyi minsi aba bakinnyi bo muri mediane babahanga cyane nta bari barimo, muri defense nta bari barimo. Bigaragara ko Konate na mugenzi we mu izamu uramu Alisson Becker nta wari urimo. Bigaragara rero ko tuvugishije ukuri Trent Alexander-Arnold kuri kabiri nta wari urimo. Kostas Tsimikas yari yakinnye kuri gatatu, ariko ubundi n'umwana uri muza ntaga wundi ari umwanya we. Liverpool rero yari yaruhukije abakinnyi bayo bakomeye, yari yasuzuguye match cyane. Saga suzuguro ahubwo ubundi ntaga ikipe yo mu Bwongereza iyoboye izindi muri Premier League ya mbere, urumva, ikaba iyoboye Premier League ikajya kuyobora Champions League, ikaba iri kuri finali y'igikombe kimwe mu bimaze kugera kuri finali mu Bwongereza muri iyi saison. Yagakwiriye kubigayika benshi yayo, ubundi yagakwiye kuzana academy igatsinda Plymouth
yepfo iyo ngiyo mu myanya yo mu bishanga mugani wo mu bicu. Ko ntabwo ubundi biba byumvikana ukuntu bibaho, ariko izi ni scenario z'umupira, niyo mpamvu benshi bawukunda. Umupira naho uryohera, nibwo buryohe bwawo. Liverpool rero nubwo biteye agahinda binababaje, ntabwo ari ibintu twatindaho cyane kubera ko yaratubabaje nyine. Ku munota 53 yakoze penalty, umukinnyi yarawukarabye, birangira abahungu bateye neza iyi penalty baratsinda. Kuri uwo munsi rero habaga match ikomeye cyane ya Barcelona yari irimo ikina na Sevilla. Barcelona ivuna umuheyi kwiyongeza undi ibitego 4-1, irimo igabanya gap cyangwa ikinyuranyo cyari kiri hagati yayo ndetse na Real Madrid, kubera ko niyo mafarashi abiri, nubwo Atletico iza hagati ariko kenshi tuba tuzi ko byanga bikunda ni bya bintu rero muri film kavuga uti the bande ari bupfe type akomeze. Umunota wa 7 rero Lewandowski yaratsinze igitego cyiza cyane, ariko Vargas arakishyura ku munota wa 8, nta n'umunota umwe wo kubemerera guserebra. Gusa hagaragayemo nanone insida yo kwangwa kwa penalty ya Sevilla, aho bitashimisha abafana ba Sevilla, ariko harimo haragaragara ama insida turaza kuyafatira umwanya tugera kuri match ya Atletico Madrid na Real Madrid, Derby Madrid. Yagaragayemo na insida ya penalty yatanzwe, ariko usubiye inyuma amashuga igaragara rwose ko atariyo. Harimo haraba amansida cyane muri Espagne, niba ari ugushaka gukunda ubutabera bagakabya, barimo barakora ama insida akomeye. Ubwo rero half time yarangiye ari 1-1, igice cya kabiri kigitangira Firmino Lopez atsinda igitego, ariko aza no kurya rouge ku munota wa 62, bamuhembye rouge. Rafinha ariko mbere yuko ahabwa rouge yari yatsinze igitego cya gatatu, ibitego byari 3-1, ubwo Firmino Lopez yabonaga rouge. Abakinnyi 10 ba Barcelona baraza bihererana abakinnyi 11 ba Sevilla, babakubita n'igitego cya 4 cya Garcia. Inkuru irimo rero nuko Barca yatsindaga, ariko nanone igabanya ikinyuranyo cy'amanota yarimo hagati ya Real Madrid. Mu kanya nituva kuri match ya Atletico Madrid na Real Madrid turahita tubereka updates zirimo, tubereka uburyo table imeze. Ubwo indi match yari ihari nuko tuvuye kuri iyi match, indi match ikomeye yari ihari nuko Atletico Madrid yari irimo ikina na Real Madrid. Real Madrid yari yakiriye Atletico Madrid ku mbehe yayo Santiago Bernabeu, ariko Real Madrid yagize gutya rwose ikora ibintu abantu benshi bari bayitezeho, ariko nanone iragayika. Twari turi kuri insida y'aba arbitre, aho abantu benshi Fabrizio Romano arimo kotinga ibyavuzwe n'umutoza Carlo Ancelotti ndetse na Lucas Vazquez bari bambaye igitambaro cy'ubukapiteni kuri uwo munsi. Yavuze ko ngo adashaka kwinjira cyane, ntagashaka kwinjira cyane mu bintu by'abasifuzi, ko bivuze ngo urahanwa. Iyo rero imvugo ya Mourinho ubone niko yavugaga yo wabaga wamukoshereje cyangwa bitagenze neza. Igitego cya penalty Alvarez ayitera neza arayinjiza, ariko Real Madrid itemerewe penalty, ariko niyo usubije mu nyuma mu mashusho. None icyagaragaye kinatangaje ni amajwi abasifuzi barimo bavugana kuri VAR yaje gukururwa. Tekinoloji yaragakemuye, abantu basigaye bakurura amajwi. Umusifuzi mukuru ageze kuri VAR yarimo abwira abasifuzi bo kuri VAR ati munyereke n'andi mafoto n'andi mashusho menshi. Baramubwira ngo ayo mashusho ntayahari. None se ngo ndafata umwanzuro ngendeye ku iki, batariko batireba uko action yagenze. Ubwo ni ishimwe yabamwerekaga yonyine. Noneho arabwira ati ariko ndabona hashobora ko habaye contact. Atubwira ngiye gutanga penalty. Nabo bemeranye ko yatanga iyo penalty, ariko bigaragara ko nabo ubwabo nta yandi mashusho bari bafite yakwerekana ko cyangwa izindi angle zerekana ko iriya penalty igezeho. Nagakoryo kabayeho kuko amwe mu mashusho mu majwi y'abasifuzi baganiraga kuri VAR yabashiye kujya ku karubanda, kandi agatangazwa n'abantu batajya bibeshya gutangaza inkuru ba breaking inkuru zikomeye. Ntaruce mu ijambo yo kuganira liste bwawe ku bunararibonye bwawe umaze igihe muri sport, ukabona ko hagombaga gukorwa iki? Ntabwo yari penalty, nta n'ikosa ryari ryabayeho muri analyse yanjye, kubera ko nubwo Julian Alvarez Little Spider yatsinze iki gitego, ariko njye nkurikije uko mbibona nta penalty yarabayemo. Contact yabaye ariko yari yoroheje cyane, ahubwo uwo bayikoreye niyo wagrave ibintu cyane, arabiremereza abishyira ku rundi rwego, ariko ntabwo yari penalty. Gusa byatumye Mbappe abakosora ku munota wa 50. Mbappe yari yatangaje mu kwa 12 ko mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri
Real Madrid aribwo izabona ko yamuguze itibeshye cyangwa ko yibeshye, ariko amaze kubigaragaza kubera ko ibitego amaze gutsinda ni byinshi, yewe ni nawe watwaye igihembo cy'umukinnyi mwiza muri La Liga cy'ukwezi kwa mbere. Bigaragara rero ko yaba Real Madrid n'ubundi nibo babisimburanwaho, iyo atari Vinicius aba ari Bellingham, atari Bellingham aba ari Mbappe, yitiriye ikomeye cyane aba bakinnyi b'abahanga cyane. Ubwo rero Mbappe yagaragaje urwego rwe rwose nimugoroba, ariko nanone aracyafitemo ka kantu ko gushaka kwemeza cyane, ahubuka akora utuntu twinshi tutari ngombwa, ku buryo Mbappe akeneye gutuza akumva ko ahari ntawahamushyize, ni ubushobozi bwe bwahamushyize, ntahubagurike. Ubwo rero tubabwiye tebo icyo yasize kuri uyu munsi wa 23, bose bamaze gukina imikino 23 y'amafarashi 3 ya mbere, nubwo niya kane ndayigarukaho kuko ndabona imaze kuza neza. Real Madrid ni ya mbere n'amanota 50, irusha Atletico Madrid bakinaga amanota 49 bakina ku wa gatandatu. Barcelona ifite amanota 48, aho Atletico Madrid yirusha inota rimwe. Ubwo urabona ko begeranye cyane, inota rimwe. Noneho ikiza kirimo n'inkuru irimo nuko Barca yagabanyije gap irimo hagati ya Real Madrid, aho yashyizemo amanota 2 mu gihe amanota yari 4. Ni ikintu cyiza cyane rero Barca yakoze, kubera ko gutsinda kwayo byatumye Real Madrid yanganyije, byatumye amanota 2 avamo. Ubwo rero match zikurikira zizagenda zigaragaza uwakwegukana iki gikombe, kubera ko bakina imikino 38 n'undi baracyabura imikino 15. Ni imikino myinshi aho buri wese igikombe kirarangaye, yewe na Atletico Club ya kane imaze gukina imikino 23 n'ifite amanota 48. Bigaragara ko hagati yayo n'iya mbere mu amanota 6 ni match ebyiri, hariyo bihuriye indi match umwe agasitara, bigaragara ko nayo yazamuka igatwara igikombe. Gusa ntibikunze kubaho iyo igeze hagati y'izi kipe, n'ubundi dore ko iri hagati ku rutonde na Atletico Madrid ijya yitambika, ariko izindi ntago zijya zikunze kwitambika. Nibyo rero twavugaga muri La Liga, ariko n'ahandi barakinaga. Dortmund igayika, Dortmund kuva na mbere itandukana n'umutoza yari ifite ibibazo byo kubona intsinzi, ariko na Leverkusen nayo inganya. Mu Budage nta bintu byinshi twavuga kubera ko resulta ntago zibavugira pe habe na gato. Ubwo rero twababwira ko izindi updates zihari ku mugabane w'Uburayi nuko muzirikane ko Champions League iraza. Champions League igiye kuza vuba, muye mwoza amaso mwongere muyirebe neza. Ikindi twababwira nuko bamwe mu bakinnyi batijwe, abandi bagurishijwe, Kolomwani n'abandi bagiye bahinduranya amakipe barimo baritwara neza. Iyi mercato yatumye abakinnyi bamwe bajya kugaragaza urwego rwabo. Amakipe atarakinnye mu minsi yagomba gukinaho ni ukuyategereza, kubera ko arakina vuba byanga bikunda, nayo agaragaza urwego. Uyu munsi rero match irimo ni ya Mallorca na Osasuna, Inter na Fiorentina nabyo byarangiye. Inter yatsinze Fiorentina 2-1. Excuse gripe ndumva kamfashe. Inter yatsinze 2-1 itsinda Fiorentina. Ni match ibishyushye cyane kubera ko birimo guhanganaho. Match bayirangije ku minota 52, gusa hagaragayemo amakarita menshi, amakarita 6 y'umuhondo. Ntabwo biba byoroshye match zo mu Butaliyani, ntabarimo ikintu cy'igikweto. Crystal Palace nayo iri gukina ya round ya 4, yahuye n'agakipe kitwa Doncaster Rovers, bigeze ku minota 57, ibitego bimaze kuba 2-0. Ubwo biragaragara rwose ko Crystal Palace ishobora kutagwa mu mutego nk'uwo mugenzi wayo Liverpool yaguyemo. Nibyo bine nk'inkoni ikubise mu cyeba uyirenza urugo. Ntitwasoza rero tutavuze kuri Ligue 1 cyangwa Ligue 1. Ligue 1 hari amaresultat yarahari, aho Marseille yatsinze ibitego 2-0. Toulouse inganya na Auxerre, Toulouse inganya na Auxerre ibitego 2-2. Uranyihanganira. Strasbourg na Montpellier, Strasbourg na Montpellier ibitego 2-0. Lyon na Reims ibitego 4-0. Ariko kimwe mu bintu bikomeye byabayeho kuri iyi match nuko
Tolisso yatsindaga, igitego cya kabiri ni Tolisso wagitsinze. Iyo rero igaragaza rwose urwego, igaragaza ko irimo igaruka mu bintu byayo neza. Turibuka ko igeze gutwara ibikombe 7 byikurikiranye Olympique Lyonnais, ariko nyuma Paris Saint-Germain yaje kuyigaranzukanaho amafaranga y'abarabaziye, ariko bigaragara ko Rio iri kuza no gake gake. Gusa n'ubundi Paris Saint-Germain ibikiri ya mbere n'amanota 53 mu mikino 21 bamaze gukina hano muri Ligue 1. Mwakoze kudukurikira, ciao ciao, nakagaruka mukore like, subscribe ndetse na comment.